Where you hearing my voice from, I am Dr911. They call me the Gautrain without wheels. Where I pass, you will see by smoke that someone has passed. To the whole world, wherever where you are, I see people watching me from Swaziland. I see people watching me from all over. I saw someone now say I'm watching you from Europe, from the whole world where you are watching me from. I greet you. Dumelang. Nake namane tsetla namane ya ka ra morupuruma sebata makwala le mawatla ba o tlane mapatapata. Ke moteong wa maise petante kana nke theba itse lapeng la Mmatsomane Milwana Qamako Makwande le Sedi Kganya tsohle tse molemo tsohle tse ntle a di le atele melemo yohle ya bonkgono le bontate moholo a ke tsomane le lona e batlane le lona kgweding tse re leng ho tsona ke kgwedi tsa ho ipatlisisa ke kgwedi tsa ho ipatla momamedi hle ke a kopa ntwe bohlokwa hodima mophelo ba motho e mong le mong ke seriti sa hao seriti sa hao se bohlokwa ebe seriti le tlo se bitsang ka sekgowa hle nthuse mo ka sekgowa. To my followers that are watching me all over the world, Zambia, Zimbabwe, everywhere, I will try to mix English and my home language, Sesotho. I will try to mix English and my home language, Sesotho. Because there are old people that are listening to me in South Africa that does not know English. So I'm going to try to mix English and my home language, Sesotho. If it's your first time to log on us, I say greetings. I see someone, Temba Makubela, watching us from Rhodesia. The whole world. The whole world. Not only the continent of Africa, the whole world is watching Dr911. And I'm the humble servant of the African people. I'm a humble servant of the African people. My only cry every day, I want an African man to understand their root. Ngwana mo Afrika ke batla o itsebe na o tsitsitse hokae nna ke boleletse batho ke re ha ke sa batla o etsa entertainment ya o profita mo TikTok le ba teng batla profita mo TikTok le tla ba nna ke sa batla o etsa ntho ke elelletse gore ntho eno e fetoile ntho e ka reng entertainment empa batho ha ke tswa mo radio ha ke tswa mo Facebook ba tswa ba sena letho ka hare batho ba tla etsa di entertainment tseno ba teng ba tla di etsa ha ba di etse nna ke batla o be le tsebo ngwana mo Afrika ke batla o itsebe ngwana mo Afrika ke batla o tsebe hore you are not a mistake ngwana mo Afrika ke batla o tsebe hore it was by the purpose of the universe God hore ebe o tswalletswe Afrika ngwana mo Afrika ke batla hore ho wena le baka la hore o tswalletswe Afrika le hlalosa hore tlhaho ya katleho e tswetswe e jetswe ka hara hao seo leng sona se tlamile se hlahelle se bonahale ka hara batho. It is by default that an African child has lost their lineage. Ngwana mo Afrika ho bohlokwa haholo ho tseba meloko le melokwana ho tswa morao mo tswante and the biggest problem, there are some of the things that we read in the book but we don't practice on ourselves. Haibo kala mamela Motheo FM ke teng live tsatsing lena ho Facebook ya ka o Dr911
ke teng hape live mane ho TikTok ho Dr911 ha o re fela Dr911 ho Facebook o hlokomele ho na le batho ba bangata ba entseng di scam page ba ipitsa bo Dr911 ba ipitsa bo Taudi Arora ba ipitsa bo Mkhulu Taudi Arora. Facebook ya ka ena le 1 million followers. Ha isena 1 million followers asiona. Ngwana mo Afrika TikTok le teng re teng mane ho Dr911 ha ebe o qala o mamela radio tsatsing lena. Mme re teng manta o mong le la bobedi le before ke tswella pele di tlhare tsa rona ha o di batla Polokwane di teng mane number 66 Box Street, number 66 Box Street, di tlhare tsa rona di teng mo. And then di teng di tlhare tsa rona ka mane ka Bloemfontein, di tlhare di sebediswa tse re tlamileng re di sebedise ho inatlafatsa rona re le ma Africa. Di teng Bloemfontein number 27 Douglas Road. Ngwana ma Africa ke kopa o tsebe ntwe ho tseba lineage ya hao hore na ke bo mang ho ya morao. Ha o ba bitsa immediately o ba bitsa mabitso a bona o arise memoya ya bona, because ngwana wa mo Africa moya wa motho, moya wa motho ha o shwe, moya wa motho o phela ka o sa fele. Ke kopa re lokise nthwana ka pele ngwana mo Africa. Bophelo ba hao ha o sa bo phile ka botlalo mo lefatsheng, ha hona mo o tlo bo phelang betere teng ho feta ka mokgo ka bo phelang ka teng lefatsheng. Ke kopa ke lokise. Dr911 o batla hore ke batla hore tlatla matsholo Ramasedi mo etsa tsohle o entse lefatshe ebe qalo le qetelo ya ho phela ha motho. Okay, o batla hore Dr911 ke batla hore hlokomela ha re bea bafu ba rona mabitleng, ha re lahle mebele ya bona, ha re re ho bona ho so fedile ho rona le bona. Hantle momamedi ke ne ke bolella motho mong ke re ho no tlameile ebe re a thaba ha bo mma rona le bontata rona ba tloa lefatsheng le ha e se ntho e monate, mare ne re tlameile be re a thaba hobane re ne re tlameile re be re a tseba hore we have an assurance hore mo ba yang teng, mo memoya ya bona e yang teng, e lo connecta le memoya e meng e tsebang ho nnesa dipula tsa mahlono. Ke kopa re lokise ka pelenyana fela. Ngwana wa mo Africa, ngwana wa Tharienso, ngwana wa mobu, tori ntwe ke rona fela Africa mo ha motho a hlokahala a tloa lefatsheng re mo isang ka tlasa mobu. Lebaka le leng fela, mobu ngwana mo Africa ko bule hlo ya hao hle, bula hlo ya hao ke a bua. Mobu ke ona fela o tlatla matsholo a o yentseng hore ebe communication ya motho teng. O batla hore Dr911 ke re mobu ke ona fela tsela e entsweng hore motho a tsebe ho ba le communication teng. O batla hore Dr911 tsamaya lo sheba hle hore na ha re jala re batla phofu na re jala ka. Tsamaya sheba na ha re jala re batla oil, re batla olive oil, re batla oil, tsamaya sheba na re jala ka. Tsamaya sheba ha re batla di fruits, re batla di vegetables, re jala ka. Tsamaya sheba momamedi wa ka hle ke kopa o nkutlwe hle, ha re batla di apple, re batla di banana, tsamaya sheba re jala ka. Mme tsamaya sheba rena re isa mmele wa motho kae, because mobu ke ona fela
o tseba ngwetsa hore ntho engwe le engwe e be le di-roots. Di-roots e leng tsona communication ya rona. That is why, that is why ha re hlaba phoofolo, re hlaba pela sefate. Because di-roots ke tsona fela, ke tsona intercom ya rona e isang melaetsa ya rona ho batho bao re ba beileng safing. Ke rata ho bua ka tselena ke re mobu kapa lefatshe ke safe ya tlatlamatsholo. Go bontsha ha ke so qete. Tlatlamatsholo ya ba o etsa mobu a le tsela ya rona hore re phele, re tla phela ka mobu. Jwang Dr911? Gauta e dula kae? Manganese e dula kae? Diamond e dula kae? Chrome e dula kae? Ntho enngwe, coal e dula kae? Ntho enngwe le enngwe e nang le matla e kentswe ka tlasa mobu. Ke kopa tshwarelo ka network ka mo, ke kopa tshwarelo ka network ka mo. That is why selemo le selemo gale bontata rona ba ne ba isa ditanki ho morena wa mobu. Momamedi, it's very important ho tseba meloko le meloko. Ne ko fa summary ke khutlela morao. Ha re beya bomma rona mabitleng, ke nngwe ya dintho tse sa re atleising ena. Re bitsa mabitso ohle, ha re bitse mabitso a bomma rona le bontata rona. That is why ke bolella batho ka dinako tsohle ke re tseba seboko sa hao, itsebe na o mang. Ruta le bana ba hao seboko sa bona. Katlao tsa rona di hokehellane le seo re leng sona. Dr911 is not a mistake. Dr911, it is a train that is moving. Mari e hloka mashala o re tsamaya. Mashala ke bommao le bontata. Bitsa bommao. That is why ke ruta batho ke re tsela e re rapelang ka yona a se yona. Tsela eo re rapelang ka yona se yona. Ha re rapele ka tsela e leng yona. Ha re kope ka tsela e leng yona. Ha re lebohe ka tsela e leng yona. Ha o rapela, ha o phahla, o tlamehile o bitse bommao le bontatao. O ba bitse ka mabitso a bona. Momamedi, rona bana ba ma-Afrika, energy ya rona, satellite ya rona, rona bana ba ma-Afrika, energy ya rona. That is why ke bolella batho ba bang kere o nana dintho tsa o di tlo loka jwa. O sitwa loko o yema bitleng. O lo kopa ho batho ba o moya wena o sa bone mo bona ba leng teng. Ke bolelletse batho ke re ke phoso hore Abraham yena ke lenyoloi, then ntatao moholo yena be ke ya ba lenyoloi. Ke phoso, ke thohako e kgolo, ke thohako e kgolo hore mosha ke lenyoloi mara ntatao yena se lenyoloi. Ke phoso e kgolo. Dintho tse builweng le dintho tse re ne re di qoqelwa, ba ne ba kwala dikelello tsa rona. Ngwana mo Afrika, ska emela Taudi a rora, ska nkemela nna Dr911 hore nna Dr911 nka tloetsa ka badimo ba ka kapa ka modimo wa ka o loke. Motho e mong le mong o lokiswa ke lenyoloi la hae. Ntho e re bitsang isthunywa. Motho o mong le mong o na le ntho e mo katileng. Mare
wena kwana tsebang o etsa ntho e o katileng o kate kapa ntho e o katileng robale. Vumanine matlozi. A ke tsebe ke utlwala morao mo. Vumanine matlozi. Vumanine matlozi ke batla se a vuma ka. Nna mo mamedi a ke sa batla o ema mona radio mona. Be ke etsa di entertainment. Ke hodile. Ho khutla haka Afrika ke khutla ke hodile. Ke batla o ruta ntho e tlo e etsa. Hona le batho ba bangata ba reng Dr911 a ke so bone ka mahlo. Dithuto tsa hao di amphidisa. Ke batla batho ba tlo hola. Ke batla batho ba tlo atleha ba soka ba mpona. Ke batla batho ba tlo atleha ba soka ba ntshwara ka letsoho. Ke itse difference between nna le wena. Kore nna ke tseba ntho tse betere ho feta wena. Wena ntho tse ke di tsebang ha o di tsebe mare ha o hlalose ha ke tseba dintho tse wena sa di tsebeng. Wena ke wa tshwana le nna. Teacher ka sekolo ha e rutele ngwana hore ngwana a tlo ruta bophelo ba hae kaofela. Teacher e ruta ngwana hore ngwana a tsamaya a lo ba teacher e fetang yona. Ke ntho e ke batlang ho ba yona. Baruti ba dithuto tsa moya ba batla ho fetoha di-teachere tse rutang bana ba sa kgoneng ho ruta bana ba bang. Kapa bana ba sa kgoneng hore ba ithute ntho eo ba e rutuweng. Di-teachere tsa moya. I don't want to be a greedy traditional healer. Ha ke batla o tlo ba mo kopa ekare no. Ke batla o tsebe mo mamedi takatso ya pelo ya ka kere. Ke batla kaofela re atlehe. Ha wa nkutlo. Ke batla kaofela re atlehe. Ha ke batle ntho hore kaofela re ke re atlehe. Ha ke se batle statement seo. Ha ke tsebe le hore se tswa kae. A ko bua mantswana re ke tlo atleha. Bua mantswe ke re ke tlo atleha. Ene mo mamedi ya o qetela ska batla dintho tse potlakileng. Bophelo ha se le potla. I can see someone is watching me from UK. Ere ke tlo atleha. Bua, ngola, ere ke tlo atleha. Write it down. Confess it. We bue ka molomo wa hao. Ngole fatshe ke tlo atleha. Ska re ere ke tlo atleha. O bua ke tsamaya di stepeng tse nkisang katlehong yaka. O bua mo mamedi. Engwe ya dintho tse re sa di etseng, we don't confess to what we want. Ke engwe ya diphoso tsa dintho tse re sa di etseng. Bua mabitso batla mabitso a bomma le bontatao. Tsela ya rona e right ya o phahla ke hore ha re rapela re bitse mabitso a bona. Memoya ya bona mo malenteng ya phaphama. Ke dithuto tse ke tlo di rutang UK tse. Ke utlwile UK ba mpatla ka bongata. Ke dithuto tse ke tlo di ruta bana ba ma Africa UK. Go and know who you are. Go and find out who you are. Your lineage, your root of who you are can never lie to where you are going. Ke tlo atleha o bue le wena. Ke tlo atleha. Badimo ba ka ba tlo nkatleisa. Mo mamedi re na le ba re tshwereng. We have ancestors. Re na le badimo ba re tshwereng. Ska tshaba ya mabitleng. And ska nka nako ya mabitleng. Ska mabitleng ka Easter. Because letsatsi le a tsamaya ho rona ka Easter. Mara ke re skaya.
mare ska tisetsa ho ya ka nako eo bane letsatsi ka nako eo ho rona le tsamaile ha letsatsi le tsamaya ho rona le dintho tsa rona di a fokotseha ha letsatsi le ba lengata ho tloha ka August ha letsatsi le khutla le ba lengata ho fitla ka February ya mabitleng almost every month ke dintho tse di tse re sa di rutwang. We don't have altars. Rona re a lehodimo ha ona lehodimo mo mamedi lehodimo la hao ke lona le mo leng teng mo. Make sure o connecta le dintho tsa hao o ska re ke batla badimo ba Dr911 motho a tla re modimo wa hae o tla o atleisa o le shano. My ancestors will never make you. Your ancestors will make you. That is why you should know. Hore now ma o tlamile o tsebe le mabitso a bona. Tsamaya botsa o bonkgono ba santsane ba phela. Ho le hlono lo ba santsane ba na le bonkgono. Ene sedimo sa motho e mong le mong se seholo ke sedimo sa bommao. Ke a tseba batho ba bangata ba re nna ke itsebe ke mang ha ke tsebe ntate wa ka ke mang le nna ke motse le se di khanya mo mamedihle e kholo seriti sa o se bohlokwa ho feta dintho tsena kaofela. Ha seriti sa o se sa loka batho ba o tenehela fela. Ha seriti sa o se sa loka batho ba o supa ka menwana la o sa etsa nix. Ha seriti sa o se sa loka momamedi meleko e dula yo setse ka morao. Ha seriti sa o se sa loka o kena relationshiping o tswa relationshiping. It's high time. Tlatla macholo Ramasedu tlamila o kopanye le the right relevant. Re kgathetse ke batho ba jang matla rona. Re kgathetse ke batho ba jang matla rona. Tlatla macholo Ramasedi o tla o kopanya le the relevant people. Ha re sa batla o kopana le the right people. Re batla o kopana le the relevant. Mo mamedi hle ke a kopa. Ke a kopa. Ke a kopa. Ke tlo tswella pele ka topic ena sa. Itsebe na o mang. Itsebe na o mang. Mo mamedi hle ke a kopa hlokomela hona le motho wa scammer. O etsetsa batho di inbox. Ore send me an inbox. Ha holo mo Facebookung. O kena ke le live so. Ha ke le live o iketsa e ka re ke nna o etsetsa batho di inbox send me an inbox kapa ore o ba etsetsa di friend request. Dr911 ha ana nako hle mo mamedi ya o etsetsa batho di inbox le o kopa batho ba mo romelle tšhelete ka di Pep Store le ka di ing le ka di Capitec. Ke na nako ke a kopa hle mo mamedi a se nna. If o sa kopana le nangdombeng ya ka a se nna. Ke a kopa. Ke kopa le bule mahlo. Ke a kopa mo mamedi hosane ke entse special ke kopa ka mo ka radio o mphe fela 10 minutes 5 minutes fela extra. Ke a kopa hle mo mamedi ke na le special ka mane ka officing ya ka Bloemfontein. Ke na le special sa katikati ke moriana o ke tswang ka ona ho Masai. Moriana o etsang hore dintho tsa o di eketsehe. Dintho tsa o di menahane mo mamedi dintho tse ha o di sebedisa wa di kopela wa di phahlela. Ke itse ke a kopa batho ba be le snifi. Ke itse ke a kopa ke etseditse batho mohlala ka January ka ba bontsha rena altar e etsuwa jwang. Tsamaya yo officing ya ka Bloemfontein ba tlo bontsha rena altar e etsuwa jwang mo o kgonang o phahla jwang. Ha o sa tsebe nkala le 10 rand o ya officing ya ka osane number 27 Douglas Road o lo phahla ba o rute ho phahlwa jwang ba o rute na ho bua jwang. Hape mo mamedi hle katikati tsa mo ifumana ka 100 rand ba tseba batho ke itse ke 250 tsamaya o lo ifumana ka 100 rand osane officing ya ka. Mo mamedi ke a kopa hle tsamaya hape o lo fumana di oral salt. Ke tlo hlalosa ka di oral salt ha holo hape osane
di teng mane ba tlo hlalosetsa ke itse ke di thola itsama o ifumana ka 50 rand hona le letswailane le tswang ka kerese le ne ke le bitsa letswaila dinotsi tsama o le fumana le kerese tshweu lona le kerese tshweu a ba o fe yona ka 50 rand ho sana mme tshwara galase ya metsi ka speed fela re kope ho tlatla matsholo ramasedi lona ba kulang lona ba imetsweng lona ba nang le ba sa kgoneng ho etsa bana ke sa o tshwara o le hahao tshwara galase ya metsi until someone do it right ho fihlella motho o mong a etsa hantle ke mo ke batlang teng ke batla motho o mong a ba etse hantle etsahala sa mpona etsahala sa ntshwara ka letsoho a atlehe a soka mpona ka mahlo dintho tsa di bule a le hahae tshwara galase ya metsi bitsa sedimo sa hao ka ga galaseo o bo butswela moya bitsa sedimo sa hao nna ba ka ke bataung ba bo mme ka ke bataung ba bo ntate molo ka ke ba bo nkgono ka ke bataung ba bo ntate molo ka ke bakwena bataung re utlwe ra rapela lona didimo tse moyeng kaofela mo le leng teng re a kopa kopana bana ba lona ke ba le a ba bona ka mahlo a lona le moya le fihla mo motho a sa fihleng teng ba tshelleng le hlohonolo ka mone le ba reretse ka teng a tleisang bona le melokwana le meloko le skela sia letho mo lona le sa fihlang teng badimo ba rona fihlisang bana ba lona ba fihle kankane ba tshwareng ka matsoho le ba nyolle memoya e ditshila e ske ya ba hatella re ba kopela bophelo re ba kopela kganya ba kula ha ba fola ba nwa metsi hobane ba bang ba hatellwa ke dintho bosiu ba robalwa ke ditokolosi tse ba sa di tsebeng di tswa kae ha ba nwa metsi metsi ha o fetwe mollo o tukise o tshise ntho engwe le engwe e sa lokelang mebeleng ya bona nwa metsi lesedi kganya momamedi o tlamehile le ithute hore lesedi kganya rona re etse amen ha rena amen momamedi ithuteng hore lesedi kganya ithuteng lesedi kganya le tlohelleng sekgwa se sa e receive o bue ka puo ya hao ke a di amohela di honna ke tsaka ha gona re na lesedi kganya ha re na amen we don't have that ke puo ya sekgowa re se nang yona lelemeng la rona la Afrika ke ding tsa dintho tse entsweng hore re lahlehelwe ke seo re leng sona nomoro tsa rona ke 060 379 2874 ke di pheta hape nomoro tsa rona ke 060 379 2874 ke di pheta hape number tsa rona ke 060 379 2874 a re kopane o sane ke le rata ka lerato le leholo nna ke Dr911 namane tshahlana mana karamuru ke Gautrain ngana mavili ke mafohlo tsa mavula ko valiwe kethi wena e bana busuku bomnandi qamako